Ити беремети күнү 2 час өрү боларын курдук. Биһига радиобыт аһага сепире бу часка сахы көрдөрөр хитиннерер национальный компаниятын күйөх экраныгар быха эпирге холбонор. Өтө күнүнен күндүз тәчлер бит, онна көрөчүлөр бит. Өссөт жолорга 1992 жыллакка Биһига республика бит бастыгы президенти Михаил Ильич Николаев ягынан саха национальный үңкүүдүн театра бар болбута. Ити сетинни 17 күнүгер эте. Онон бу күннерге эме белесылын итенне быйылгы Россияга народтар культурна инелестибелерин сылыгар. Жохун ситихилерде көрсөр Сергей Зверев кыл олаатынан үңкү национальный театрын аяр коллективе салаятчылары бүгүн биһиги студиябытыгар эжеттилер. Үтө күнүнен күндү доготтор. Үтө күнүнен дараба. Бастатан туран биһиги бүгүн бу аяр студиябытыгар Николай Павлович ититигистинеге гарделехптен багырабыт. Оттон истиячилерге, оны көрөчүлөргө тухайнетер боллакка бу күннерге Россия президенти Владимир Путин биһиги республика бит. Бу национальный оркестрын усран салаятчытыгар, главный дирижерыгар, Саха республикатын искусствотын үтүөлер диетелигер. Билген аны Россия культуратын үтүөлер улетеден жон аты эңерде. Эгерде Николай Павлович. Жабы курдук үтүө хонунтан бүгүн биһиге эпирбитин сагалыыбыт, оттон ылан көрөр боллакка саха норуота бу сайдыытыгар, кени норуот быһыытынан чөл куттаах, бээтин культуратын ижжаһыджыытыгар Александр Иванович эһиги салаяр бу үңкү национальный театра улаханыроллаах. Онон күндүз тәсер бит, онна көрөчүлөр бит, бастатан туран бу үлени Чахчын руакка аямнялахтык терді хаджар биһиги студия бит эджеттарын кытта билхиннерим. Үңкү бу оғуақай биһиги күнү утар эргитчүн күй бит эмием Россия сүз шедевргар бүгүннерге кирдем. Александр Иванович онно оролуң улахан, онон билсен кебиһиң биһиги бүгүн студия битыгар Александр Иванович Алексеевым кылола Сергей Зверев атынан үңкү национальный театрын директорин эгердели бит. Бүгін биһиги студия бытыгар бу театр усран салаятчыта Вера Николаевна Черноградская. Үтө күнүнен Вера Николаевна. Дарабаларын, мен бу театрга литература салатын себедисе. Литература салатын себедисе. Сеп. Уонноттон биһиги бүгүн эме үңкү алыпта хайгетигер. Бу күннерге өбүгө тыына диен аяр жора кехетин белетери хиджер, кебейттен төрүттәк, эме кебейттен үңкүһүт жекерген. Күн туттар кехитем, студия бітігерге жеттір, Жулустан Дмитриевич Карлампьев. Брауларым. Онотон Николай Павлович, эгардебитин кытта, бастатан туран бу үлели хиджар, эн аяр коллективин улахан бу ситихигереме, улаханыр Аллахтен белетекпитин сөп боллагади. Сөп, мақтал, улахан. Жонан, Александр Иванович, ылан көрдөкка бу биһиги народ быһытнан этеңге чөл кутта культура бытын, сербитин туумутун ижаджыбытыгар чакчы Михаил Федорович сөптөк таганы ыягы отчолорго тахар бите-бите. Отут сыл болла. Онон же быйыл бу Россия народтарын культурнен елестибелерин сылынан эге балыскан айымнылаах үлени ыттыгыт. Сыл түмүктенере чугахата, оттон үле айымнылаахтык салганан барар. Бахалыста кепси түһергер. Мақтал. Онтой тө күнден күндер аден истәчилер. Табиһин күбит театра хоторохин эфирге таққабыт. Әлбәхте көрдөрөбүлөр бит телевизордан дагыны. Онтон быйылгы бу Россия народтарын культурный хисебелерин сылынан беллерли бите. Владимир Ильич Путин ягынан оннолоран әлбәхкәккә үлелер бардылар инкү театрыннан. Ол курдуң онтон быйыл хами бир улахан лебитинен Рос концерт линиятын улахан гастрол терилли бите. Ол курдук Москва корот, она таханагы короттарынан, она Санкт-Петербург корот бәйтігер, Эрмитажный театрга, она таханагы Пушкин, атынымы короттарынан, ағыз короттарынан гастроллан кәлді бит. Ите мусустары ивана май идарга. Сүрда улахан гастрол, манна бихан бески болан аяннан тиен, бихе Антон Бәбит, культурный искусство бытын, инкүлер битин, музыка бытын, ыры бытын, той бутун кеңник, далахан нақты көрдірді бит. Манатахан оркестр, бәтін емен консерватория имени Чайковского көрдірен тоқты үрдік бихіре білілі.
Ondan bir olus den maqtanabı düyerebit. Bu bäbit orkestrdaqpı, bäbit instrumentnaqpı bolan bilген omuk bıhıtnan billen taqıstыбыт. Оннуге биһиги композитордар бытын саңалы тынна онны бу тыннаак догохол музыка тегер. Онан Николай Павлович бу театры кытта кини бу артисттар казбидде камсаныларын кытта тыннаак музыка догохола көрөтчүгө атын эйгене олуктур күһэ олус улахан. Тыннаак доргон сабыдыла. Тинне туга тенети. Ондук бэвэлла. Осынен доргон искусство үрдүкү чипчала. Жепин барыбын. Оннаттан бу биги эхилгитер телиннак битти оркестр. У театр ихинен 1990 сыллакка. Келер хылга 30 сылгыт. Келер сылга 30 сылбытын тулабыт. Бу театр 30 сыл устата үле егер үрдүк кылаты киллерде жакын барым республика музыкальный искусствотыр. Тыннак доголунан оркестринен хакалы дурганнак музыкальный инструменттеринен очолорго ондук тен хуаты. Олан булланы амбастан болар, оннаттан бихи 900 сылтан 2003-2004 сылларга Россияда республика тырдылы дағаны төгіріқын сылдар етілер. Онна ұғылды да бар еті, онна культурабы кыртықтағыма түйеді әйті біті. Ол біреметігер бұл үнкі театры Михаил Ефимович ровно әпке қадыры кені өті көрін бұл театры Урку Якутия государственный ансамбль танца ден ансамбль бұл театрын оран, оның оркестрын да келдерін. Ити біремелерге онтан тақағыл ұстата биһиги культуравыт бу музыкальное искусство, балетное искусство, ари кратык намты хитер биреметигер оровна биһи күшкөлеләппит. Онно 94 сылга уже 1994 сыллаха уже Аркадий Васильевич Самойлов композитор бастыкы балетін урибута урулу. Сел курдук бу союз композитордары союздарын кытта бир көлеләһәмит ити биреме сүрдө албак сүрдө ачой постановкалар болуп. Ол самый ырахан биремелерге тинник ити культураны бихитиннак тугунун эмеки битемит бэбиттен кадыры тугуябыт. Оннаттан жонду көрөчүлөр бары этеллер. Бүгүжүк бу үнкү театры ити биремелерге күшкөлелен, андыдыларга баран келен, Москва кин кураторга выступайдан, онна самое главное бу балетное искусство. Оны гытта хергетта бихи оркестр бит бастыкы соғотох идетибит коллектив болар быытна. Идетибиттен улататын музыканнар бары анал үрдүгөрөктөр. Же ити театр сагылаттан эге Вера Николаевна бу үлелен каннык спектакль манна турарга, каннык эмненеларга кийини усөрөнөттүнен бу себектигер мунюстан салайчыларгын кетте кепсетен көрөтчүгө саңалы тыыны олоктур, бөгө куту сүрү олоктур же кайда сагламмыта ити. Каннык тох саналар очолорго турбуттарай, онны ити кердис кемге же билген кайда келлебиттен сынабыл билеңети. Ütü günden görücüler, gündü isteçiler. Bir tiyatro bu pulağına sürdük bu terilleğitten otut sılstata ulahan üleni onuran kelle. Bastıtan turan iti Nikolay Pavlovich epitim kurduk saha kompozitordara bihiha kelenler. Otoy tворческая лаборатория болан. Түрден 5 спектакль турда. Осая барда. Бұғылар тұқары, отут сылыстатар тұқары. Онтон ойнығы оғылар кені, онната барда улахан жонлар кені. Шүрбеттен таққа спектакль болағына авторскай. Олата саха сирин композитордара, оны хоғыру, 2 хоғыру композитордара либретто суруллан, музыка айыллан, балтмейстер үнкү туруаран, Александр Иванович сүйрен көтін, материал бөтін атылахан, таңас пөгөті тигілден, сценография оңығыллан. Инде кынан саха сирин искусствата
улаханнык байда онна мандык исқохоно дереңәтеден этехпен багарабын. Онны бирэттүн алан көрдөккө бу эги театргыт, оркестр, сайдыдын гытта сакабыт сирин историята эме араксыспат бир силистех. Колобурже бу автономия сүйсүлгөр. Эге оннан Аллах ити Николай Павлович быйыл онногар сыгый кырынагын рот күйүнөн тураран келдигитти. Ола бетермине техпен багарабын. Сака херин Осториятын сайдыйтын кытта кені духовная культурада кәңге сайдан ехер. Артисттар емия саңа көлуіне келер. Жо қолабыр жолыстан отчыларға қаннық же үйерек кығатын бүтеренген амбастан бұ манны келбіт. Ити кәмген санан ағық қарай. Онытын әржон бұ үнкі театр келер емес оның? Мен кетігінші кеғалақа культура колледжер өрнеке бітем. Онтан кетігінші 5 алақа бітерем барамын. Ол жесыл бұл театр танысы үлейкет бедім. Ол жесыл бәйя бұла бұл Сергей Зверев атын еңер біттірі. Вячеслав Андреевич Штуров ити 2-тігінші қас 5 аллаққа болар болады. Үлан көрдіққа ән бұл кыл ола Сергей Зверев атынан бұл үнкі театрыгар үлейірін қайдары куяртан мехетімне құрдық, ең еме сұнтар. Бүткен жоның үнкүйхет хореографтар де. Әбәбәт ие. Утумнағын күжіттер. Ити же кыл ола қайдағара бәйті анан, аны бұ театр кені атын сүгерінен қайдақта құрдық, етергедлі өйі ананы ұғынларын ити ат ұлған етері. Бұл батты, Александр. Осайнан да бұл Сергей Фаназиевер атылан бұд бе тостулар етағыстыға де. Әппетіне сүгірелінліға де. Бейхунтар ұлығын күтті ұлы ұқсалелігі бар бұта. Салалтатын кытта доғы бардыған культура управлениятын кытта тоқты шөйдігілі бітін ғалабы пекетігінші 5 сылттан сағалан оннан тон хунтары ғықтарғар кыттан онна Сергей Фаназиевер сүйіс ағығар, сүйіс 15 ағығар, сүйіс үлбі сағын білеті әңі кене хұрыг бұд әймелерге спектаклары тағар ұлған спектаклары ол көдіға хуыр тоз оны тағынан несі ұлған спектакл бұл оргуақтақ кыз деген Онна колон хугасаттах коллустай бергенден улон спектакль таарымын. Онтон жоңга херге көрдөрөн улахан бехире билил боппут. Же ити туһунан биһиге Александрович кылгыз билдериге тохтобул кенниттен кепсехпит. Бу курду кылола херге зиберебатынан үнкү национальный театра. Бу быйылгы Россияга народтар бу духовный культурный нелестибелерин сылыгар кайдакта курдук аймнила хүлетен. Онна кени хинелер бу национальный оркестр аймнила хүлетен келер түһмәккә кепсехпит. Онун биһигени истен серген кетен олор. Народ тыннақ болутугар, кини духовная, культурна хайдытыгар, кини тылары болбакка өссө сиэре майгыта, итенне бу үйелерге илжек элбет бәйтин ырыата, үнкүтем, тойугам, охуақая, олу сулахан солталақ. Бу күндерге чақчыдағаны доғыттар биһиги, бу күні эргири утары охуақайбыт, Россия сүз бастың сүнкен шедеврын егер кидді. Мені дүрбінен Александрович, эге ити Россия улахан терьер комитетигер үс улахан келік тип. Ити зыкина атынан Россиян самбыла Пятницкий атынан хор онны эге. Жа чақчы тенне кириге ыңырылан, итіне жа Димар Темев кирен охуақайы, онны кені ис этергедлі солтатын. Чақчы мәктелен тұрағыд, оны кәпсей түсірі. То бұйыл ровна да, әтеққанада мусустар үлбәхетті күні республика бұк күнеді. Еті күн қадыры түбіған қалы Пашкова атынан дворецка үнкі театрын кытынларарға ден правительстводан через культура Министерства России звоннаннар бағалы стадионлар күтін ыңыраңғыт бұ күн көрдірі қытыннада оғуқай ден. Ахуқайденің күләқкет, ол үнкүтін көдірігді, оны ұлақанда қылады ағылылар дем болды. Бейт үргөлігерден тұн сүйрем көтен жоныр бұтын, Жокускай қоратты Москва алтар оқсон мұт, 2 күні асырды әрді ағыз шасқа уже ағыламыта, репетиционный токөрүй бол бұта. Онтан уже бәлемнен бараннар, кірағынаға балтара минутәлі ағыры егі туғы оғуқай көрдірігід, онна кейгі дақсанын ағаятағыд,
алты хеттери кихи булакта, онна запевалы бар булакта. Онна өтін правительстветтен улахан мероприятияны ытар жонорбу кәлбиттері, Тёрдон кихи члены бу организационный совет чилеттері кәлбиттері, ол курдук Петровскай курдук, Толстой курдук, оны Бабкина, оны атын да биллер искусство деятелер барбаллар төгөрдөккө. Көрөн сәңәрдилер. Сәңәрдибет, онтон сүрін тугун ытачы бут, онтон бары билер Россия правительствен председатель Халбуячи, ким Голикова Татьяна Алексеевна, Онна Любимова Ольга Борисовна, культура министра России Кения, он утагана Магомедов Салам Магомедович Антон Россия президентин управделами бастакы Халбуячи. Ja, итинник улахан составта. Онно бастакыннан Антон Зыкина атынан оркестр көрдөдүлөр, аметүргө остук. Онтон инкүй театрын көрөргө дем болла. Онно же ол иннине сылы 15 минуттала доклада агылында, бу биһин күйбит окой буттуһунан кагы сүйеттен агаланан төһөки кыттылак, кайда быһылакта камалларын көрдөр экраны барытын көрдөдүлөр. Онна инкүй театрын артисттары бу жеңна истинные хранители, вот они денде ыңраннар көрдөдүлөр. Жонол Дмитрий Тахануллахынгар биһигин күһүттер бит оголланылланнар, окой көрдөрөндөр улахан бихире билеллар. Кечуге. Эми ити кемнерге Николай Павлович, эги бу оркестргит бүлүү улуһун, эми бу аяр коллективтерин кыттаже сыгыйныгара кырнастыр ити народ оператын хити кемнерге Москвага турарын турагат. Эми бу барыбытылства Москва көрөт барыбытылстватын улахан халатыгар, Чайковская атынан консерваторияга же автономия сүйсілігер улахан бәлек болла. Автономия сүйсілігер аттын қаз бидді театр өлетін көдірер олы бейі боллаған аттын бәбетеме бұламытынан көдірді біт. Олсыл ағын әрер білген. Но білербе күрдік бұйыл Марк Николаевич Жирков сүйсі отытсыла. Оннан бу билүү улугун главаты Сергей Николаевич Винокуров идея келдерен сыгый кырнастыр жен оператын канда турбатах 15 жыл устата турбатах операны турурукка үнкүй театрын кытта совместный проект курдук. Она самое главное бу мингран бу сахар оркестринен доголлаты караден көрдөн турар. Оны бихеталынан бут бу проект чөбатык толла. Оромны Марк Николаевич Жирков төрөбү күнүгөр мус стараксыз чылатыр би билүү кадыр биппит. Онтон Жукускайга опера театры, онна үһүс премьера болана Чайковской залатыгар Московская консерватория. Московская консерватория буннине сахар оркестра битти дахан танытылар олик. Биттилен бихи улахан ырыттар быт, народный артисттар быт, бақтатылар бұттыра, исына тақы Раиса Захарова аңын тағыстаға бұлай әдемді? Хоқ, Раиса Захарованы бихиге 2004 жыллаға Санкт-Петербургская консерватория. Онного консерватория. Жабу білген көрөбі дейті қартысқалары. Ити Глазунов атынан малый залға ұступайдан тұрабыт. Олонно iki отделенияларда бас iki отделенията Анна Ахматова Реквиема крестебиле. Сардан Амгинская ден амма поэтесата Тылбастан неменник жүхүй болбыта. Вот Московская консерватория инегда мы беги амбастан бу такамот бу концерты бу сыгый кырнастыр концертный вариант, онна саха композиторларын айымниларын бартын толор дут. Онан бәбит әттүттен улахан республика бітір улахан бәләға оңырын тұрабыд. Онаттан бирити маған етенемен санам қалбыта. Ким Сергей Афанасьевич Зверев туғынан. Сергей Афанасьевич Зверев осынен бұл бейі театр атын бер біттірі ровно әптейін. Онаттан бейі кені үйәтшілер болар бұл бұғытынан кені айымнеларын бартын әбәтіне өретектәқ біттен. Ол бұғытынан қолабыр бұл бейі музыкат түрен. Кені үнкүйлерін дұрғанын музыкатын өттінен
200 сыл каджамит тох парын күйлерин бартын билин толору сүрбетчин күйтүн бартын толору нотага тихеммит запистамыт бусунтар администрациятын кытта үнкүй театр администрацияты боламыт тройной компактиска тахаран турабыт. Ол, кстати, ол үнкүйлер нотатын баратын, иткимти билбет, пока ол нотатын баратын Василий Алексеевич Зырянов, отчутауга сунтарга үлелебите. Сергей Афанасьевичте бирге бир балаңы хатаннар, конон турадақта жин кепсиреті. Кстати, бұлырын ағуан бейін сағын билетәбеппіт Василий Зырянов. Вот ол кені нотаға оларын тиспетабалар ырахаттарда соғыс болғыды. Әме біле олың Тиген қолдық. кебіспете битте. Тиген кебіспет. Не кана? Успейда. Оны баратын специально вот юдейгілерданы мейін гранылан бұл бүте хексыларғар гранылан специально бұл маны көрден. Оны көрбепет тоқ бар, қото үнкүйті, қаллан кыға, алғыз, оғыр үнкүйлері тоқ бар барта уручканан, бұлырғы бай маны тетрияк бардың суриян қалып. Ол оны бейіламыд, обработкаламыд, білген бұл бей театр бітір, оркестр репертуарғар Сергей Зверев Аймита тоқ пара барта толорут келен. Көмес фондағы келер бәтін. Анемин бу сеңерерин бары хеге театргыт Сергей Зверев атын үйдетиге чакчыдагыны далахынна хуленигитер. Онча аллаты быгыла алсан бәнш. Эхиқа тиемми дити Сергей Зверев кергенин. Огдобатын актытын истен турабыт. Федора. Онны детен турара. Кини хотору бу тыга таккар этеден. Тыл кус ити тит төбөтүгөр оңюрун истен келе. Музыка болан кейлер. Иннеканан колобура бу кенени кихи быгытынан онна сахан ротун өссө бир дикти бу феноменин да быгытынан арыйга бу чакчити Федора кепсебите онна никапач ити Зырянов итинни куриян калларга улуханже тех. Оны болар. Онан бихи мақтанық тустақпыд бу Сергей Афанасьевич улуканнақ ки артайға кыржағаға үйерғада о болтынихин кені барытын білері бит. Үнкі ұрға тойук делеға тиедо кені бу мегіттен орданду білігін пака этәтчі, оғық этәтчі кехесі үйнәйіндер тақсылық де. Кенттен орду онлық оғылычылақ оғық этәтчі кені. Ол ехін бен оғардақ біттен істегі радио болуын өрі оғықайы кенетері улуччетер болан кихини хадетин саганан кирен ыңырар курду. Онан Сергей Афанасьевич олох септеак кине аты эңирилли бите биясеп, инниканан сакалы тыынынан биһиги айарталаннаакты үлелиолор бут музыка бут, ырыа бут, тоюк бут, оғуакай бут. Оны бу оғуакай бут же быйыл бу улахан сүйс сылын бутын тола бут же бу Саха Республикадан терилли бите. Онна бу народтар культуралин хилистивлин сылыгар, жахамы септеак оғуакай bir bastın şedevrinden bolla süs. Olihim bollana bu etergadlı ünkü teatra ennekitin de haydarıgar onu bu ünkü bir şedevr bolbuta uratı soltalanar abiyek bıhıtnan billerilyen nadece. Ol tuhunan bulırın atan to kultura ministeriyeti turursutuna bihgeme dokumentlar bıhıttan oran правительство хамы етеркиллерен турабыт. Bu yıl bollana bu депутаттар гөттемелестви законнахын тухунан onu бағая конуктагыта bu алтыны хүрбөкүнүгөр Владимир Ильич Путин ягынан закон тахысты, федеральный закон. Нематериальное наследие, нематериальное наследие народов России, он ол тугунан комискалин тугунан, он иннекитлягын тугунан, он ол законнарын киллердилер. Духовный хайды. Духовный хайды. Патриотический Умнуга бары хоқта. Билген духовный спетюдердак битне, бигин народтар биккеди хайдах дальше хайдан үлели баралларын тугунан же. Септе хокон тагысты. Оннук же ити кем бәте ирде биле, кем бәте тоголан ити хокон таккыктагы кемигер курдук болла. Онун же ылан көрдөккө бу Верниковна эгети очолорго түйөрөгө бүтерен келбедити бастыка хараңатчылар гытын. Итинен хебестен же духовный хайдыга итиге идейнен өттүнен ити тамыгар санаган сычакпытын багарыбыт. Де бу жулустан улахан өбүгө тыына ден консерин кенниттен быйы 30 күнүгер бихиги Наталья онна Аксения Посельская атынан балетная школа бастыкы народный выпуск артисттарын сүрбе Аллах концерттары болар.
ити концерт аты боллағына нучалы танец связующий судьбы ден. Ол аты болла үнкі, бұл үнкі хүттері кенер жылғалара болан бирге хомуян, бирге териян, бирге мунистан улахан концерт көдірілер. Икки түйімәқтен тұрар, бастықы түйімәға боллағына чувство ден перформанс. Осайынан икки түйінче икки ғыллаққа вон выпускниктер келбеттері ити народный отделениені бітереннер сеп, онтан білігін алтыялар, онна үші бәтік үлелігі жаллар. Кенер боллағына барын хаталаннақтар, очоларға барын ха әйдер баға етілер, хүрбе ғыл түргейін бәтік ахан қалла дейлер, бүгін кепсеп пеппер бігі бәғәрі үләкел біт күрдік еті біттейлер. Кенер бістергер же икки саха республикатын ütөлі артистері балылар. Ити туһунан биһиге Вера Николаевна салгы келер төһмәккә кепсек бит. Онон үнкү итенне бу сака төрөт торганы киһи сайдар кескилгәр сабыдылын туһунан биһи бере битин кеттен истен серген олар гаңрабыт. Биһиген роппут кескиллягын итенне народ быһытнан үйлертен үйерге бу бәтин быһык таганы усту кемнергер. Бәтин духоватнан, искусстватнан, үрдүк чипчалга тахсыктаган өссөтчөлөргө бу Михаил Фенч Николаев өтө көрөн. Үнкү национальный театрын терен бу 7-18 күнүгер биһиге Аймнилах театр бут өссө бир белие сыла болары турар. Оттон келер хылка биһиге төрүт доргон национальный инструментер бит оркестра эме отут сыла булуга. Буннине же Верванна эн кепсян испитин выпускниктер тустарна. Оннук бу 2-2 жыллаха битер бит бастыкы народный отделение үнкүһүттери сүрдәх күстәх состав келләхтәре ди. Балетный зал агыллы түһәр оның күһүт кирен келер. Бүгін кеннер алтылар. Ите питим курдык Изабелла Егорова, Владислав Попов, Саха Республикатын культуратын туйгуннара Ульяна Едреева, Анна Попова, Анжелика Кириллина, Мария Заболоцкая. Кенелер боллагана бый 30 күнүгер нучча театрыгар улахан перформанс көрдөрөлөр чувство ден бастык төһмәккә, иккис төһмәккә бәйләрен хасамай сөбүлүр оролларын, оны образларын арыяктыра. Күндү көрөчүләр, истәчиләр эхигени бихи ол улахан терәһиңгә күтәбит. Ол сүшүгө ити курдук же истәчини көрөчүнү кытта сетиме локтур, онна көлүөнелери жон жылгатын кеми кытта сетимнир бир жоро аймнилах киһе булу денерин. Эми тинник аймни киһелерин эги бу бягыт артисттар гытыгар, кемиттен кемигер териен гытаргыт. Олус керек себиллер же бу күннерге жолустан эми бастакы өбүгө тыына ден улахан аяр киһанын урарылырогун. Того тинник аттатын. Онна бу билиңге балагыннан баяннай бу жайыларынан хебестен хити көрөчүгө тиите кини кутун сүрүн хугуннарыга дойдуге тагаллаак болууга энсана. Бу ровна тогоста беремен келди саныбын. Аны боллачы олаттары эржоннору санааларын сахылыр сүддөрүн көтөгөр курдук. Бу концертпын күстактык оңорор жагын. Бу манна боллагана концертпар агонча кихиктыктах бир сынага. Үнкү, ыры, тоюк, комус, крымпа, алгыс, онна битегер була мужской хохайна төмөктөктак бит. Бу сүбес жала суфу кытсы келерин күйтебит билет аяк калла. Жигиржик былырити боюттар батурдар улахан кыргыгыга киректериннине сүрү көтөгүйден бар болары бити. Сүрү көтөгүйден. Бойыңа хою. Оннук жонно бу тыннак муутка дурган сабыдыла кайдагы. Туга тенне кытты. Улахан ороллах булыр гыттан. Осенен дорган музыка любой маннык эпохалар йитаду, тора государство олар йитаду, онно улахан сабыдаллах, улахан делага тергедлити композитордар специально воинской марштары хорьяллары, да. Оннан бу бихи асаха музыка териллах батна билигин ровна бу Тиджулстан концерт ровна хептахти ханыбын билигин ырхан кемге маны бихи бара самоолу болуп батнада бихи билигин театр бу булан мен нук турора хатыбыт колобur бу
Россиялар булар бытынан бәбит республика бөтөрөмө тәңгә Россияның тәңгә бир доз да солак бит. Онан эбәтне патриотический түнен жөн итәһен өттүнен жөн сомогол өттүнен улхан концерттер булуктаатыр. Кстати, тема сыйкырнасты жен туһунан этенахартын сыйкырнастыр опера лирика греческая опера ден. Ола тавлана тип техер исүгөр бепулахана битехер сюжетнан ити сомоголу болар. Сыйкырнастыр ботто дойтуттан барытыгар керестилер этенахар онтаныла бу сахамуга биромук боламат сомоголу ден битер. Онан булланы итинник итаровна билген сыйкырнастыр билген ровна туакка Кайдагы кемигер тагыста ден. Кемигер тагыста онна бу келерей аксыне 6 чыгылатыгар опера театрыгар мана Жугускайга бу премьераны бихеме үстен турар жабыт. Сыйкырнастыр билүүдер баракеле белимнен хижалдар баракелерлер. Онтон булан быгытынан 9 чыгыла уже биликорак көдүрөктак бит сыйкырнастыр. Онон ти оны табиһи спектакльлер бит концерттер бу барата ол кайнысхананы бетне барыктактар, потому что биһи культураль хеттере бу осенен обществога этергеле сол життерин көрдүк балак бит. Потому что культура үлеттергер барата нәһән көрөллөр, килер ту сына такан тугателлерин онтон Итилен таксы болар. Onun bihi итәчи күрдү болар бу пыхтын ответственность бит улахан олихин булар гыттандан культураль хеттере эгер бары кадертен нәһән бу кинлер солжут болгондар мен хыжалар ден сөпкө тагына Николай. Отчутугар жем эһиги бу сүрүн концепцияга сүрүн сылгыт хоруккут нурук кутугар тердер үетитер үләгә тис коханы выртыктыкка. Ити кайдак тола нехери. Олта биһин күбит театры 1912 елдан терелиннага ди. Номно бу өйүн уже 30 жыл буттылар. Ол тохары биһи түйедулахан научная концепцияны орду бит театр хайдар аярүлетигаранан онно биһиген тон бастакы концепция 1914 жылга такыбыта. Бу манна биһи научный консультанттар кытта кепсетен, оны научный бу аяр үлени бартын баһалабыт биллер көстер биһи бар сох Тангелина Григорьевна Лукина болар, искусствоведение доктора, хореографияга, онна токпар бу ырыга таюккан барды, онна Галина Григорьевна Алексеева, эме искусствоведение доктора, онна Захарова ким Агафья Еремеевна, эме шеди коммунистпитонки сыллаха титакбыт концепцияда, онна Воробьев Игорь Станиславович Санкт-Петербург консерватория киндер Сүринес кохана. Сүринес кохана бу саханар отун. Хами бар сох онто елеттен иҗекелбит ырыата үнкүтә тоюга бар булыкта олык бәтнән улария вакытта стилизация дигән олы вакытта барыта барыннан ол көрдүр обычая ритуальная барыта хүмәһенә бу маннагытар бу үнкү театрыга олонхо болдун огокай болду курук ситимнәхтәр үнкү барыта хитинен көрдүрләр Әлсәмәс отчутугар бу итинник шедеврге кирән калан кине бу өссө салгы тыынна калытыгар сукун өттүнен бигергетиллен көмскелләк болутугар. Улхан солта бирек кабылды. Оны Владимир Владимирович Путин быйылгы хылга бу народный хелестевтен культуратын сылгараннан сүддәгы шугай бу хоконы тахарды. Бу алтыны хүтбәкөнүгәр бу народтан хелестевләрен үгетитигәннән хокон тагысты. Сүддәгы шугай. Тога дитәккә бии кәнеке хылларга хүтәрен ребиттен. Бәбит уру кантан калбит бите этергәт били кихе кантан калбите. Ол хайкат бит тугун өйдөктәк силһим мутугун ырыатын тойгун иҗекәлектә музыкатын ырыатын. Ол һим биһи бу үнкүбит театры делагы Сергей Фназиверев кылулаты хүгөдә. Сүддәр шугай. Аны үетитектәк бит кинене хелестебетигәр олагуран барытын үетитиген. Оланны олагуран бүнкү театры сүппәтен курдук. Канны да холбамматын курдук. Биол туга турулахтак бит
Беги сөтөкетерге лайык санагымыкка киссебит, онун бәбит үнкүбитин ырыбытын тойуппуту үйетитер тухуттан окуону септяктын урукта. Ураты солтан эбиек быгытында. Бияга бүгүн бу студияга илже келбит бу улахан альбом киниге тигер. Итине же эги сайдан келбит, оннотон үлега жүз когонун бартын керехелир. Хити өңнө улахан альбом тоонан агаяк плейтер веринкана. Баалста. Эти альбомы буллагана биһиги 2014 жыл устата комуй буппут, таңмыппут. Светлана Бессонова, художественный руководитель, Анна Томская, оркестр артыга, он мен болан үйен составитель болпуппут. Главный редакторның Игорь Станиславович Воробьев, доктор искусствоведения Санкт-Петербурга, композитор ден на андойду устунан беллибит издательства тахарбыппут. Эти альбом исторический, оннан халбах иллюстрациялах, бастыкы хылттан ансамбльтан хагалан, 1900 сылттан хагалан, мандык постановление Верховного Совета Якутской АССР дентан хагалан, 15 сыллахадылы историята, ким үлеләбіті, персоналиялар, тух үле бар бұта, тух бар концертная программа, бәйті, онда тух бар спектакльлер, тас дойдуга гастроллар, кин кораттарга гастроллар барты кибиттери. Жаттон эхилге хеби сылгытыга Никопаевич. Эми этинникке кабааннаах оттон эхени үксе доргон боллагади. Саңа үйетити үлетигер. Тугу тиеңети, тугу тахарар буланнаккыты кайда халгы үлелек. Ти эпитим гурдук оркестр биле республика идети бит коллектив бытна хотох булла. Онон буллана бу бихи бастан терелек биттенла бу театр концепциясы теңге бәбит эметуспа булан туруранамыт үйін элбақсыларға булан туруранамы концепциялақ бұтын 99 қайынсы қалақ отан туготын билин механик бар бартын толора не хебет бихи самый главный ден бихи төрүт инструменттер бит булар инструмент он туготын сайыннары ден болар он туготыр билин бу кылсаха ден оркестринен этнический ансамбль терелине билин халайчы Анна Томская вот и там да билит оркестр ансамбль болар молодежный осхайын схалах жолженый ансамбльлах бутосынын бу 30 жыл устата оркестр онна театр эпитерингурдук түрдүнтен така спектакль онна 900 чеке сахаматыва партитура мунилдан турар. То есть билигин беги этиякпетин сөп саха музыката сахалы музыкатын төһөкөлдөрүнөн 30 жыл устата биги түмен музыкатын репертуарын бардын түмнүмүт текпетин нада. Ол сүшүгө. Дети сүдө үле. Оннотон Саха национальный инструмент он бердестактагы мастерский тулен. Ол туһунан биги реклама токтобул кенниттен салды кеп сехпет саха бу түрүт музыката бар болутугар төрүт итенник инструменттер каяндан адалар бу туһунан келер түһмакка. Эфир салгистагыт көрөгөт бүгүн биги студиябытыгар Кылола Сергей Зверев атынан Үнкү национальный театрын саятчылары тенне биги түрүт турганмут национальный оркестр бу утран саятчыта Саха Республикатын искусствоведен төлөг деятели тенне бу күннерге Россия культуратын үтүөлөг үлехете болбут Николай Павлович Петров келен олорор. Же бу нене Николай Павлович этен испитинги бу биги идети бүт музыканнар чакчы бу төрүт турган Нороппутугар тиен кени кутун сүрүн сайдыйтын олоктон утугар улхан теряга урабыттен. Хитинне бу Анна Ивановна терибит кылсаката эме эгени китте теңге үлелир концепциялакду эбетер кени туспа бу аяр студияду. Кени оркестр концепциялары кирер ол канамарын бу кыл хактен бу Руслан Прокопьевич Габышевтен народный мастер бар. Ол кени бастан эти инструменттер оңоран бу струната селтен оңолар холобурди. Ола гатын тес былыргы тес Руслан Прокопьевич элбак инструмент оңорду бусылларга онна бу кылсака ол инструменттерин сайыннарын ити бу этергеле бу хомус курдук төрөт инструментин бу сайыннан тахаран элдер.
Билен турар онно кыл-кылыхтен инструментган бехетне сыллах болуктак болады. Ол ата бехетне концепциялах, онтотун баратнан иван олан лидерлер, бу мандык сайдык тактен ити барата бу бихи музыка утер улахан тирек болу болду. Тирек болу оннаттан бихи бу оркестр битигер кенники болар спектакльлер, көстүйлер, бунда саңа инструмент келланы сахан композитор эме атын хор ере. Анан болгана бу жинак бу булар инструменттер битен бу хумус этергеле бу куярга такабытын көрдүк. Кыл-кылы акпат эме такканна да, тансыр бит эме такканна да, дүңүр бит эме такканна да. То есть итинне үлени бихкүшкө тахжабыт. Оннан кенники бу сахатыры түрөгөннак оркестри үйнен такка демит, онука реллах бит. Оннан ити булан тухнан колобор бу этен харбытын көрдү аксаны 6 жылдар бысыгы кырнасты турар 90-ка билүү коракка баран келебит. Вот, билин сетинниге бу аныгыс неделя Сүйбекистен Сүйбакскалы Красноярска коракка ыңырлууппут. Онно Россия национальный оркестрдерин фестиваля болар. Вот, онча оркестр келер. Ити Башкирия болдун, Татарстан болдун. Олахалы тигер Николай Петров дирижердур ден информация бар. Эти төрүнна. Открытие тигер Красноярская филармонический оркестр гетте мен бем айымнивын көджүс биттире. Красноярская, он краевой филармония оркестрин гетте фестивальдар ыйыктак бут. Онда бебет оркестр бит 2 сольный концерт оңору. Красноярская бетер онда раз кораттырга. Оннан самый главный ити баран калям баран бу сыл битүү ардылы Максим Кирович Амосов сүйсүрбе 5 саат доллар. Аксыне Сүйбек исчелатыр төбекте. Онна бу намулугун кеттеми проекты жебет, анан бултан Алексей Шаюнскай туярмакотун намулугур туруктак саңа жылгылы музыкальный драма опера, музыкальный драма он ходен. Эхилгитер 30 жылгата план элбах дигенен бары келибе болар театрдыр гетте би театрдыр Александр Иванович Капсияга Москвадан центральный городтан республикага баран келиктак бутулу дөнөн оркестр бете альма-матер гребетне хеджактак темит бу үйрөмөт институтутар Бурятиядан Монголиядан оны Чеченского облаганан бу эхил кулун тутарга баран келиктак Антон мусустар хилбетис күнүгөр төрөбү күмүт, кстати, оркестр пастан 95 жыллахы мусустар хилбетис күнүгөр концерт табыта, онтан кенекен тубут республика күнү болот. Анан вот онда келемет манда бебит көрөчүлөр битер бир концерт болуу, юбилейный концерт бүтөттүн программа бут элбак. Декада курдук болон. Сыл бүтөрдүлү болууга. Онтон үмкү театрга кахандан болорун курду оркестр инструменттарын оңорууга мастердер надалар этергеле Сергей Панасьевич Зверев кылола баганата туолан оркестр терилинде аны инструменттер оңорорго бир жестактагы мастерской бар. Бу Бахлаевна Мария Махническая аттары геллем республика барыты биттүүнө билер. Бу мастерской 2-нче уайтта Аллахка бүгүнкү бит театрын хинен кирбите бир биге месетим бип болар, база бип болар. Бу манда 5 мастер үлелер, Пахома Петр Степанович Салаячылак культура биллер туйгуна. Бу хүрдәгы шугай коллектив үлели хамды олорор. Бу тугунантан эддемел бактык сырдатан турабыт. Бу мастерскентан оңоранта харбыт инструменттары республикага үрдүнен үстүгүнчатан тах инструмент оңон тахардыла сакалы тына инструменттары бу оксар тебер деби кудугударны шума бойдар болдулар, оны струнный болдун, оскола олоругар, детский саттарынан, оны булахан клубтарынан, оны бу культура киннеринен сүрдә галба инструменттер оңорор. Моны тагына бир оркестр битегер кеттоңорор. Онон бу мастерская эми бир улахан лене гитар, ол кордоңтан делети, оны бу сахана ротамандык инструментна ден деттери, оны онян ихтиннери. Бу Красноярска барарга маннаме он
онча инструменты ыттыбыт, онна выставкага мне көдөрүлүгө, онна ме онян хиннерехтере бертыстарбыт. Казбедин рот туспа бәйтетинник инструментнах боллар. Онна көрүсти болу, онна ученыйдар, этнографтар, ырытыктара, төгөргө столар терилехтере Красноярскайга. Маны тагынан тетимети быйылгы хылга бир улахан аймне үлөбит тахсары турар, ол курдук. Айы аймак бихига охокайден. Охокайган Аллах бу быйылгы сүз сылбытыгар бәлиетир бу республика терилите. Охокай кайда курдук билингәңгер тиян кәлбите көрдөрүлүгө. Үрдәлләре, арас махаллары билетергәдле бабуда баллар кемнәрен болбакка народ түнсүләк болан. Төһәдә бихаластырынан арас кумаланын тарган олар бутта болар бут хайңа кемгә мустаммыт ханабыт көннөрән үлебе камнастыт үрдәтен от мас үчәдик үйнүтә боллун Жан билик кыстыкка белемни боларга онны белемни түмсен Охокайдан үйөрен көтен бәлерин желерин оттар өлели кәлелерин олиен Охокай быйылгы хылга чакчыдан күйбит те шедевр болла. Детейник. Итинник кейник итиенетерин курдук өйдөтөккө кене бу аңырдас үнкү эре болбакка түмсер сумоголор итене бир санага келер улахан биги сакалар илжекелбет самай бир нелестебе болар. Венга тонже ити гостолар тустарынан этеккан багыр битин. Онуттан келер эттүгер, келер хылга быйылгы хылы түмүктүр курдук. Быйыл отти Александр Иванович эпитин курдук. Наха үрдүктерехиннахтик Москвага, уна Санкт-Петербурга баран келлибит. Айаймах күн айы оголары ден этнобалет Рашид Калимуллин сурибут, музыкатын сурибута. Үчөй байтык 2 улахан Москвага молодежный театрга, Санкт-Петербурга Эрмитажный театрга көрдөрдүбүт. Онун таханын 5 кураттарга хырттыбыт. Бу экранга беги көрөбүт. Олон ходойдутун алгыга ден концерттер көрдөрдүбүт. Аны эхилги буламытын этер боллакпытына бу этнобалет бутун аны братты тухтарга республикаларга жебит. Гастролбут Казаньтан сагаланар, онтан Уфага барабыт, онтан Чувашияга, Чебоксары тиебит, Удмуртияга, онна Мариэл Йошкар-Оланын түмүктүүбүт. Онна эми этнобалет бутун көрдөрөбүт, онна улахан концертный программа. Олон кодойдутун алгыгынан. Эги бу олан көрдөккө сака республикатын имиджин оңоруга улахан аклат урахыджыр жомут. Же жустан жиш эги хите курдук. Улахан миссияны толар хаджаргытын бу билинги көлүенем орта хастах артисттар өйдүр булуктак. Энже туз беягар бу үнкү ис когонун кытта Сергей Зверев атынан национальный үнкү театрын ылан көрдөккө сахан урота чөл куттак болутугар, кута хөрөбөгө болутугар, онна түмсүлэк, сумоголухулак республиканы атын эргиеннерге Россия тахмыгар тахарыга солтатыгар энже тугетенетей 15 сыл билен келбит ки боллаган де оруала деккаче судургутук Отон бу тох өбүгөбүтүн уннумоканада селиспитен сака кантан төрүттөгөн ден тохтар отон бир үнкөтнө көдөрөпнада элбагын күйтөрүннада спектакльлер деп кудук. Онда бу тохте кайбы сыынага толурурер болбакка жон санатын угунарар күстәк жон боллакчы көстүбет күс иңерер жон кем туттуганата бар булайыха Кен тутту бөгө бар бакра. Хакабын денер ки бәтен күйләр. Бу Оннан концерт боллагана тох эдерчакка бу мен өбүгем тыына, бу мен өбүгем олого сере тома ден теңге кыттыхан камсаныктара сүрөктен таксар сүр күйүттен сүргелере көтөгөллөө ди саныбын. Бу концерт канттен эдерчак. быйыл хайын кебеи улуга төрүттен митети бели хылгар эме улахан хореографический өттүн халаян иппитинги. Онан же төрүт сиргиттен итинник өбүген тыынын бука иңеринен же тинне сомоглухууну түстүр эмети улахан үлаган көрөн турабыт. Ити хыкка бихеме хыджан турабыт аяр командировкага. Инне канан же бу өбүге тыына ситиме кини бу билинги олокко улахан орулугар. Эн өссө түгүл тугетенете бу билинги Украинага бола турар жайылар кыттахитимнен. То сомоголок болокка сербитин томутун саныкка тутуга декка ден бары. Олу сөпкетагын. Итинни канандан же биги бири бит түмүгер. Александр Иванович, Николай Павлович санагытын истек баалысты. Бүгүнгү бу
төгөр гостол курдук кепсетиген урбыккар Альбина Финансин улахан бактал. Бу Сергей Афанасьевич Юрик Кулалатын Südулахан театр диханада септак солунан баран ихер бу айымнилар бытын, топа музыка бытын, Семәхметтен Сахан роты идеалдер коллектив по олон төбитен тутаммыт иннивитчеке айымнилактык үлелен, кеңлік қардылан, саңаттан саңайымнилары тахаран, көрдірен ихяқтақ бет онын, барын аруат бары биттүйне түмсәммет, этергетлі түмсүйләк болу қайын, онна чабарыта кылы, шөй баты бір бәтчі олар оқпыт бейі саған аруатта. Мақтана бит. Антон, мен бағырым еті еті самоғылуттан бары дұрағой болын, жегерген кетер. Оннаттан оғалар күтуін сенергетен бұл үрдік искусствоға, музыкаға берін декпін бағарабын. Оннаты бейі театр бұты үлеті бар бұтын күтің бара тұруа. Концерттар, хаңа концерттар, тыднақ концертті, спектакльлер, опералар барата тұруақтар. Онан бағалысты тыднақ музыка кәлін кіттіғын, сайдын, духовна хайдын, оннаттан сақ культуратын үйретін сібейді сайынар еқайын. Делағадағаны Михаил Фимович ити сағалағының білеген музыка барабытығыр ден улахан проегар халата. Бу Microsoft курдук улахан андойутағы фирмаға онноғыр музыкаға сығыннақ жону үләғалар. Айдақта курдук улахан искусствоға сыяна былай. Ити курдук тыннақ дорған, түрі дорған мұт, онна бігі үйелерттен үйлерге илжек әлбет сақабыт үнкүйті. Күл ола Сергей Зверев атынан национальный үнкүйбіт театр оркестра сайда тұрдың. Көрсек қайыр.